Alright, kita lanjutin lagi main Digimon Adventure PSP ya kan. Oke, kita apa namanya, lanjutin aja nih di episode Explosive Evolution Greymon. Let's go. Nah, di sini bisa ganti nih, cuman kayaknya bakal gue ini dulu deh. Kayak bakal nanti kayak ada side mission gitu loh guys. Nanti kalau seinget gue lah ya, yang pernah gue mainin, nanti bakal gue grindingin aja yang lain. Kita pakai partian yang ini ya, yang udah dipilihin dulu aja. Ntar pasti gue bakal ganti dah. Modelnya kayak Crisis Core Final Fantasy 7 soalnya nih. Ikutin cerita ada set misi. Somehow. 何だったんださっきの魚。急に集まってイカダみたいだった。あれはマーチングフィッシーズさ。おいら魚を自由に操れるんだ。そうか、ありがとう。スカモン。Kamon 今 anjir. はもうゴマモンだよ。Mereka belum tahu itu ya. さっき名前を覚えたばかりなのに。僕たち進化したんだ。進化？なんだ進化って。What do you mean? 普通はある生物の種全体がより高度な種に変化することですけど。その進化。 Pada belum paham ini ya konsep evolusi ya. Shinka. それで進化してもやっぱりデジタルモンスターなのか？そうだよ。あいつと会えてよかったよ。僕だけだと進化できなかったんだ。Itu kan si Agumon bilang, Taichi, gue nggak bisa apa ya, nggak bisa evolusi dengan apa? Dengan gue sendirian gitu, pakai kekuatan gue sendiri gitu, nggak bisa katanya. わからないな。オイラたちにもよくわからないんだよ。いいじゃないか。強くなれるって分かっただけで十分だよ。Oh, ini udah dengar suara ya. Turn off light. By the way, Taichi, what? I found this bag when we were attacked by Quagamon. Dapat apa nih? Oh iya, Digipis. Ini kayak inilah, kayak apa ya namanya? Kayak emblem gitu. Nah, ini udah mulai bisa ini nih kayak grinding nanti. Tuh kan material. Nah, kita coba dulu ya. Digipis. Sintesis tuh ngapain guys? Gue lupa. Oh, ini ngebikin ya? Oh iya, ntar kita kalau ngalahin Digimon tuh dapat kayak apa ya? Kayak material lah buat bikin si chip inilah, HP bus gitu. Nah, ini kalau mau di dismantle lah ya. Trial gue gak ada. Oke, kita equipment aja ke Agumon dulu aja. HP bus. Maybe kita harus begini guys. Iya gini ya. Oke, itu kan nambah darah kita. Oke, lanjut aja lah. Sembari jalan lah ya. Nah, di sini ada Digimon gak sih? Gue lupa guys. HP kapsul es. Oh, ini item heal-healan lah ya.
save lah ya. Kita dulu lah. Kita baru aja mulai kan ya. Di sini kalau nggak salah musuhnya kelihatan nih. Kayak di Gimon 1. Bantai lah ya. Let's go. Mati. Let's go. Ini mati gak ya? Mati lagi, Cok. Wih, bis, bro. Itu pukulan biasa. Itu dia. Wah, naik level ya bawah. Naik tapi XP-nya nggak segede yang dia dapat ini partian ya. Ibaratnya kayak XP share lah. Sini lo maju. Satu doang kek. Attack biasa aja kali ya. Wah, nggak mati bro. Miss bro. Hemat MP soalnya gue. Gak ada damage anjir. Kena lagi 21. Wih, sakit juga sih. Ini ya si gabungan. Kritikal tuh kalau kayak gitu. Gitu dong, naik level bro. 70-14 tuh dapat ya. Beda jauh banget ya. Slimy ball. Ntar dulu guys, ini bisa digipace gak? Sintesis. SP boost. Buat nambahin MP lah ya, SP. Hardwing Circle. Gak ngerti lagi gue. Udah lupa nggak main ini. Ini guys butuh granny gak sih? Sini lo maju. Mati gak ya? 3 kali pukul. Lu gak mati sih. Mati deh. Let's go. Hardwing 3 bisa bikin gak ya? Gabungan. Kok equip salah guys? Sintesis. Benfine dari mana guys? Benfine. Gue pengen bikin attack sih, Hardwing sama Sharp Claw ya. Oke di sini deh, pakai dia ini. Baby flame aja dah. Apa speed fire ya guys? Coba deh. Mati gak ya? Mati guys. Pasti dapat material gak sih? Dapat lah ya. Gak dapat guys, sialan.
SP. Kita kasih Agumon gak sih semuanya? Well, gini lagi. Ah, 4-4, oke. I'm okay, Kencana, Kencana. Ben fine. Dapat attack ya? Bisa bikin attack gak sih? Gak bisa guys, Dev. Oh. Baik lagi bisa gak sih guys? Farming gitu dikit. Oh nggak ada ya? Ada nih guys. Spawn lagi ternyata. Spawn lagi coy. Kita mending cari ini ya, tempat save dulu lah ya. Aduh, kasihan aku gabungan gua. Nih lo makan nih. Kemana dulu? Sini dulu kali. Nih, lo makan nih. Lo makan nih. Tempat save udah lumayan jauh bro. Slimy ball. Udah tuh lumayan jauh, ntar aja lah ya. Masa gak ada tempat save lagi? Seinget gua ada. Lah, oh iya di sini juga ada kayak poin-poin gitu loh guys. Jadi kalau gua ke skip ya nggak apa-apa lah ya, kita nikmatin cerita aja. Nah tuh dapat rank up, nanti bonding ya di sini namanya. Ya jadi dapat kayak combo gitu loh guys, gratis sekali serang. Wow, kita save dulu aja kali. Save dulu lah ya biar enak. Let's go. Hey Goma, is your mode full of gum or something? Roll around. Ini gak ada guys. Why do you talk in Kansai dialect? Gak guys. Thanks to Sora, I was able to evolve to Pokemon. Hey Taichi, what do they mean when they say it's thanks to us? Wasn't there a story like that? One day, a bird that Sora saved came back to return the favor. What Taichi is subjecting around. Kita harus ini nih. Apa ya namanya? Membacanya dengan ini. Nanti ada pilihan gitu soalnya guys. If Palmon's a plant, does that make Agumon a dinosaur? Oh ini udah dia. No, that Patamon evolved. He can fly. Look, Takeru, I'm flying.
You really are flying. Nah, ada nambah kan kalau benar. Kalau enggak ya biasa aja, guys. Ya, Mato nih. I evolved from Snowman to Gabumon. You evolved and got bigger, just like that. Hey Taichi, why don't you try evolving too? If I evolve, then start breathing fire. You'll be first to see. Si Yamato juru Taichi, kenapa lu nggak evolusi juga katanya gitu. Jadi kalau gua evolve, evolusi dan apa ya, dan mulai menyembur napas gua menyemburkan api, kamu adalah orang pertama yang bakal lihat katanya. Oke ya, cuman gitu doang ya. Oke, ini kita udah ada tempat ini lah ya. Jadi ntar kita tinggal bolak-balik. Nah, kita cek dulu guys, ini ada apa. Sekalian grinding. Dulu gue main jalan-jalan aja makanya udah kuat gitu. Ini yang berbahaya dulu guys. Gak attack juga bro. Oke, kita bantengin dulu. Mati gak ya? Mati lah ya. Mati, let's go. Let's 10 guys. Antidot gue udah tahu. Berarti di sini status keracunan tuh ke bawah ya sampai kayak attack boost. Ayo sebenarnya gue kasih Agumon cok. Sebenarnya gue kasih Agumon. Tapi kalau udah habis kita ini dulu ya. Sini lu maju. Grinding hela atuh bos. Kena lagi. Sakit kan? Mati. Ih, Agumon gak naik level cok. Berat ya. Kenapa ya gak naik ya? Apakah karena ini guys? Karena apa? Karena gue taruhin ini ya. Iya gak sih? Nah, kita bikin dulu di gift piece. Ini bisa. Aduh, saklava gak ada guys. Bikin ini aja ya. Aduh, HP bos gak guna sih guys. Gak apa deh, bikin dulu deh. Oke, terus gue bikin equip dulu ke gabungan aja dulu. Wow. Weh, ada lagi, Cok. Lah, kok ada lagi ya? Perasaan udah gue bantai ya?
Kecil gara cok. Skill panel increase. Siapa yang naik? Pataman ya. Jadi makin lebar ntar guys skill panelnya. Nggak ada apa-apa. Let's go. Aduh nggak. Kenapa ya ketahuan ya? Nggak bisa dari belakang gitu. Gitu dong naik level. Bro. Ini ngejar sih dia guys. Ya, kena back attack dong nyatanya gue. Kan? Anjir dicerai gabungan gue lagi. Bantai dia. Wajar di shock gue. Wah kena semua. Gak bakal mati sih. Tinggal ya. Litter horn kali. Top claw. Sakit dia. Udah 10 coy. Sit kayak ini tempat apa guys? Kita lanjutin aja nih. Gonna die. Ada lagi. Lihat gue di sini ada ini lagi nih. Tempat save. Mati kek. Gak mati loh. Aduh. Gak ada poison kan? Mati gak ya? Please matilah. Bukan ada tempat save kan? Mau langsung aja apa guys? Ini kamera gak bisa diputar ya.
SP kapsul. Save dulu. Kayaknya lanjut aja ya. Aman kan berarti udah nge-save. Oh, udah. Maksud gua nggak heal. あ、見えた、海だーい。 Let's go. あ、 Kenapa と tuh? ころで電話の音。 Oh shit. Here we go again, you know. Here we go again. こんなところに公衆電話なんて不合理です。でもいつも見る電話ボックスだよな。こうしろ、10円貸してくれよ。 10 yen 電話 anjir. かけてみるよ。 Minta 10 yen buat telepon. それならテレフォンカードがありますよ。僕もママに。私も。 Mau telepon keluarganya anjir. Nah, kita ngobrol ke siapa dulu ya guys? Di dulu kali. Take a peso. I'll try man. Oke. Jo. What's Japan? She probably out with the flower. Wah iya dia dicuekin nih. Mamanya Maya sibuk. まったくなんだよこの電話。お腹も減ってきましたね。 Lapar. まだだったな。よし、誰か食べるもの持ってる？あれ？これって空から降ってきた。みんな持ったままだったのか。どうやらこれは何か。 Anyway. ところで誰か食べ物をって話です。 Oh mau nyari makan nih dia nih. Pada lapar. 僕が持っているのはノートパソコンと短め携帯電話ですけど、ここに来てから使えないんですよ。俺が持ってるのはこれだけ。単眼鏡。僕持ってるよ。 Candy. お菓子。美味しそうね。あなたうちの子供会の子じゃなかったわよね。うん、夏休みだからお兄ちゃんのところに遊びに来たんだ。ね、お兄ちゃん。 Oni-chan. ヤマトお兄ちゃんだってさ。 A fully closed. Maybe they're お cousin. 兄ちゃんは何を持ってるの？固形燃料でしょ。 Solid fuel, a fishing set. 結 Anjir. 構本格的なサバイバル用品だな。 Survival gear. Dia yang paling manja, dia yang paling lengkap perlengkapan ya. やっぱり電話つながらないみたいだ。 Ih, geter ya. Wah, di laut salmon nih kayaknya. Kayak di animenya. なんだ？シェルモンや。この家は Is territory. Cell. こっちだシェルモン。 Over here, salmon. Run! Run for your life, bitch. Wih, berubah gokil. Ya, copyright gak nih? Kalau copyright hancur nih. Momen ini. Wah.
Tapi suara enggak sih kemarin guys, cuman kayak ada opening ininya, animenya, makanya ini が copyright. 進化した He evolved 一瞬 again. でこんなに大きくなるなんてこれがグレイモン頑張れグレイモン Oke, berantem nih. Ditemenin apa sendiri? Oke, temenin. Langsung bantai aja gak sih guys? Mega Flame, you know. Copyright gak deh? Copyright gak deh? Rasanya bro. マジカルファイヤー Wey. Hydro Pricer. Wah, copyright. Yeah, copyright. Ada lagunya, mudah-mudahannya tidak copyright. Copyright. Aku harus nyanyi terus supaya nggak copyright. Supaya nggak copyright. Nining tebel banget. Copyright menyusahkanku saja. Copyright menyusahkanku saja. Copyright menyusahkan diriku. Itu dia nyanyian penghalang copyright. Dev Chip, let's go. Selamat datang, iya selamat datang もう juga. 一段階進化したと思ったら元に戻るなんて謎は深まりますね As the story progresses, the Digimon will become able to evolve. Evolution costs SP, but stat will rise and the Digimon will be stronger. Status effect such as a lower. Oh iya berubah tuh ini ya. Pakai SP juga. The skill set will also change to have more powerful but SP costly skill. Hancur teleponnya. 電話ボックスがめちゃめちゃこれでここにいる理由はなくなったなですがここに電話があったということは設置した人間がいるはずですその人間を探してみませんか私もその意 I 見 agree. よしそれで行こうみんな Make sure you have your bag with you. よーし出発だ Oke, udah ini nih. Set mission nih. Oke, episode berikutnya berubah Garurumon berubah ya. Mantap.